Dor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kakinhun Yllop jangka National Disaster Response Force bat ke State Disaster Response Force kla persang bon kilat kelenti banwa dekemen jong pins camp karkarang uban nang umroi nongra ubelangam Jyllop hakwa Umïam naduk apun druk unai tung arajar arposan kla persang banwa dak Ngam hapo haduk ke jinjili ku belajan kot spa phot kla persang bancu kwai bat kla persang ru dak pinher daki kamera hapo kimlap din satya tar haduk bakim donat Shuh dak kumwei pan bat minta kla pintip syaki bahaya ngasam bakim la Shuh ban beteng ya ke jingwat yau new Samla. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 10,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hakdor lai 10,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 10,000 chaneng pinyo tang san 10,000 tingka amtang kata kawei ke sopti kadai kawei ke design tang naka benta jongpi wan jet nok loi na maulai moro bat namot pran pho no menta hau khandai saulai riusan pra hinyo lai pra